Dokotela Mnguni uyaphila? Iyaphela dokotela kunjani? Ngiyaphila nami ngumqemane. Yes. Ngathi ngiphuze lezinye zeimbiza zakho engizazi zenzima kakhulu. Noma kanjani? Namhlanje dokotela ngifuna sikhulume ngohlanga lemali. Yeah. Ngiyazi abantu abaningi eSouth Africa yonke everywhere la ngihamba khona. Uhlanga lemali. Uhlanga lemali dume ngisho eLimpopo, bathi ngiseLimpopo ensukwini. Yeah. Hawu bayalwazi uhlanga lemali. Noma kanjani? Ngisho ukuthi awonto abaseyaziwa nje isuseyinkinga ngoba angeke abantu bayazi into engasebenzi, into isisebenza leyo. Abantu esebenzayo yona bayaziyo. Sikhuluma ngohlanga lemali namhlanje. Kodwa ngaphambi kokukhuluma ngohlanga lemali, ngifuna abantu sibakhulume ngendaba yabo ngomhla ka3 August. Yazi ukuthi izoqala eGoli ngomhla ka1 2. Mhla ka3 iseThekwini umhla ka9. Bese mhla ka8 eSwaziland. Bathi awubanikeze ibackground ukwenzakalani. Mhla ka1 namhla ka2 ngilabe ngilapha eSoweto eProtea Glen nakhona ngilabe ngisebenza siqala le special August sa August. Okay. Yes, bese kuthi mhla ka3 sibuyele ekhaya kubo eMthwalume until mhla ka9. Bese kuthi mhla ka18 ngilabe ngena inkonzo yemandi nakhona tabe echubeka sona special tabe siseSwaziland. Lokusho ukuthi ke uma ngabe ufuna ukungena especialini uregister nga R500 kodwa mawuseswatini kutawufuna uthole indlela ukuthi dokotela nikhulumisana kanjani ukuthi awuregister kanjani ngoba isikhathi lesiningi akusilula ukuthi ufake imali ingene ngala eSouth Africa. So ngidacela ukuthi laba seswatini ba register nje kukimi ngidabanika idirection bathi awuregister kanjani. Then ke laba bala ekhaya ba register account yami yinye yase Standard Bank 1027940965. Futhi laba bala ekhaya batayi bafonela inombolo yami leyinye lethi 0606 394357. Okay. Abaseswatini bayokuthinta ngoWhatsApp. Bantu baseswatini bangithinze kuWhatsApp so that ngizobaniketa ukuthi bona batawu register kanjani. Uphatha R500 mawuye emfuleni uregister nga R500. Okay. Ebese lesala ekhaya izinto ezespecialini umlingasencobe uhlanga lemali ngizothini inhlanhla yomsebenzi. Yeah. Bese kuba namakhambi azobe khona but izithwalo esifana novulubekeni cha asikho specialini. Uvulubekena ke specialini ithwalo zecontractor zekwe specialini le ithwalo nje sisipoko sithwala cishe nje ithwalo sinye sithwalo lesitabe sicontract ngilesi seHennes lesitabe sing 10000 lesitabe singiso nje lesitabe sehlile sengisinami isitabe sicontract sitabe sehlisiwe ngesimabomo sithwalo seHennes ngiso la ukuthi nje uphuza iHennes ukuze siactivate ngidabe ngehlisele sokuphela otherwise donke lethwalo tami letinye angeke ngize ngehlise ngisho sinye. Kodwa wela ke dokotela noma usuchaza kanje ngibesene ngicabanga izinto eziningi kade nje einsukwini nje kwenye indawo kunenye insizwa ephethe amaHennes awu5 lekuyakhiphile lekuyakhiphile but manje masukhuluma nje ngifuna ama ideas ukuthi hayi ngeke konke yenziwa lapha ngoba nje na lesanje uba nale Hennes nakuvana into yakho ufuna ukuthi khulumisa noma ufuna activate lamtimbeni uvela uphuze le Hennes bese into diyalunga so ngicabanga ukuthi abantu aba understand ukuthi kutabe kungesithwalo seHennes kuphela lesitabe sing 10000 kuya tithwalo tonke titabe utiva kudokotela efonini sitabe tingimalini titabe tichubeka ngelinani lato then ke luhlanga lomali lutabe lohlile ngoba titabe lungu 6000 umlingo esencoba utabe ungu 3000 ngicela nje abantu babe specific waphutha kuregister asayingena inzaba yakho ngifuna nje lelo nani lungu 100 sitawube sikubona ngoba vele besivele sisebenza nawe ungabe suthi sekunjani njani uphuthe wena nje kuregister that's why lokungende ukuthi ngiphuthe ku-announcer ukuthi bese ngibaba nengakhulu ngifuna nje kubamba lelo nani litabe likhona bese ngiyachubeka ngoba khumbula usinyalo ndawo yeGoli phindze ukhumbula ukuthi ngibuye eMthwalume phindze ukhumbula ukuthi ndawo yeSwatini. Madoda yiphi imfihlo yakho la wenza kanjani ukuthi utravel kangaka kodwa uhlezi une-energy abantu abakufica uhlezi une-energy ngosikhathi. Imfihlo yami kakhulu ukuthi ngiyawuthanda lo msebenzi ngifisile kubona noma ngibani aphumelele so ngalesikhathi labantu baphumelela mina ngigene emandla ngoba into le encourage kakhulu ngabe mhlamba lokunenga ngisakwendi but encourage ukubuya ngibongwe bantu encourage ukubuya abantu bangifonele bathi dokotela kuba ukwangendele lokho ngaba kwendeki lokho lo muya ngifonela sidokotela ungendele kahle lo muya ngifonela udokotela ngijajuliswa ngiloko so lokho kungifaka ke energy ukuthi angeke ngiluyekele uhlanga lomali kulenda lona nje kakhulu uhlanga lomali ngeke ngiluyekele kulenda labantu lesengibasitile ngalo sebanenge kakhulu ene lungenda onke malanga ngihlale ngizindla ukuthi kodwa ngingamentelana umuntu lokuhle improve lohlanga lwemali. Mhlawumbe ke dokotela sesikhuluma ngohlanga lemali asihlale phezulu kwalo uhlanga lemali lisebenza kanjani umuntu uma elifuna
uzolithola over the phone wenza njani. Umuntu nangaba afuna luhlwanga lwemali uta ekhaya esigodlweni emthwalume nangabe ngiseSoweto eTheSoweto ufike lapha uhlolelwe kuqala bese kunakwa leyo problem lephumile nayikhona naye ngabe kude kuchuchekwe kodwa nayikhona ibe khona bese uyathathwa uyagezwa ufakwe mhlambe ka14 noma ka7 noma ngokutanga ukuthi prophet hositiyene ugqunywa noma ke ufuthwa wakhiwa lomtimba awukakafakwa inhlanga lapho solo nje uyagezwa uyentiwa abafana bakuthatha bakukhipha bakufaka kuleli bhavu bakufaka kuleli bhavu bakufaka ngintele zebovu bakufaka ngintele zemnyama bakufaka ngintele zemhlophe solo uyageza uyathindwa uze nase bese uyabuya awukagajwa uyabuya kudokotela uyafika uyakubuka futhi nasakubukile akubona ukuthi no sowuhlobile bese uyabuya sowuthumela noma la ubaba mathwasa ukuthi akugabe nangabe kunesizathu ngoba tingade abantu atifani noma ke emandle abantu noma ke imtimba yabantu ayifani bese dokotela uyasukuma yena mathupha afika lufake luhlanga lwemali bese izinto zenzeka impilo yamuntu ishintsha futhi labanengi umoya wami bawukhululile because uyabona mawulapha angifuni uqale manga uhlala unako lokuthi ngabe kutawendekani but lengihappy ngako ukuthi as ngiselapha instead ukuthi ngiye phansi ngiya improve ngoba le yankinga le yangihlula itolo ngiyayilungisa naleya lengihlule ekuthande ngiyayilungisa ngenda sure ukuthi nase kufika lesinye kufika staff lesiye noma ke sekubuya yena le same person ngidemsita ngimprovela bese kuyabonakala udokotela so ushintshile linyawo labefikile nje ku3 years ago babona manje ukuthi hayi into sethishintshile. Yeah, kuyasiza ukube nolaphela ufana nodokotela nje lo wesilungu. Yeah. Khona udokotela ohlakaniphile, khona udokotela onobezo. Yes. Into ayisuka ayithanda ayadalelwa yona. Yeah. Umnandi ukusebenza nodokotela into ayithandayo afuna ukubona impumelelo. Hayi ukuthi ukusizeka kushiya kanjalo. No vele ngilanzelele kakhulu ukuthi usitakele kuhamba kanjani sibone ukuthi yini lengakusita because lokumqoka kakhulu akusiko ukuthi mina ngatiwe lokumqoka ukuthi kusitakale abantu akusiko futhi imqoka ukuthi mina ngingibani but lokumqoka ukuthi kusitakale labantu. But umuntu doda ezothi hey ngiyakuzwa uhlangana imali lo right and libiza kahle ngiyala-afford. Ngabe mase ngilithathile ngoba ungifaka something emzimbeni sengithwele yini. Lokunye lokufuna sikhumbule ukuthi sethwalo siba nemgomo. Nasikunika lihlanga lemali kusuke kunamgomo sokungakethwali. Ngiko ngithi mina nawu nelihlanga lemali ungakhona kuphinze ubuyele esontweni lakho labo uthandaza khona. Ungaphinze ubuyele ushumayele, ungaphinze wende nalamanye emabusiness. Futhi ke lihlanga lemali ukhumbule ukuthi aliyilethi imali endlini. Ngifuna ke lokho bakukhumbule abantu. Ngifuna kube khona nawo umnyakato lo wendako kuze kuthi le mali uyibone. Ningive kahle. Luhlanga lwemali aluyilethi imali endlini. Luhlanga lwemali lifuna nawo kube khona lokwendako ukuze ukuthi khona kwenda njani ukuthi ulibone ukuthi liyasebenza. Ube nebusiness. Ungaba nebusiness, ungadlala efonini, ungenda lokwanaloko, but kufuna kube khona lokwendako empilweni yakho. Hayi nje ukuthi uhlale bese uthi utawusetshenziswa lihlanga lemali utawuthi uyavuka ekseni uthole phasi isicamelo sekunemali. Ukhona umuntu nje engijolo ukukhuluma naye WhatsApp, ngisahlangana la ku social media. Wezidayisa ama-weave. Yes. Unohlanga lemali. Yeah. Bathenga ubuthaphu. Angisike khona la kwendako. Yes, makude lo kwendako kude le mali lendlela utawuthula ngoba nekuthi lo munye uthola ukuthi une business yakhe online, lo munye udayisa imoto, lo munye udayisa lo munye udayisa insurance but akube khona lo kwendako. Okay. Futhi lona likwenza abantu bakholele lo wenzayo. Mengabe kufike wena kuthenga kuwena. Noma kanjani noma unesigodlo noma unelisondlo noma unani but kube khona lo wenda njani lo kwendako. Imali yoluhlanga lomali ayingene endlini. Kodwa hayi igebengu umuntu obamba inkunzi oluhlanga lemali. Angathi lapho uthi kwente kanje kodwa nje lihlanga lomali luyasebenza. Okay. Mhlawumbe lenza umuntu abona ngathi awumbambi inkunzi. Abona ngathi nje uyadonate. Lengimcoka ngako mina ukuthi lihlanga lemali liyasebenza ukuthi lisebenza nakubani kodwa kufuna kube khona lokwendako. Hayi ngizokwazi dokotela. Imbiza ayidokotela. Khona lembiza yakho kuthiwa ubani u55 leaves. Yeah. Awusichazele yona dokotela. Imbita i55 leaves imbita yebantu labanashukela. Okay. Bantu laba nanama tifo lokuthiwa ngema chronic diseases. Asikasho ukuthi siyawelapha nathi siyawezama. Kodwa nje labaningi labefikile la sibabona
sebasitakele bo Goldstone baya besibeletho sabo bathi sinemagolide noma emagolide kunjani but nje bathi ma Goldstone kuya kunako labantu labanjalo sekubasitile lokwa 55 leagues sengomlendele lo munye ufika la anemlendelo omkhulu bo Elephant legs naye ufikile wasibabasitakala abantu so ngizama ukuchaza nje ukuthi ngiyona mbida lesithi mangabe lesifo sakho nawe sesiyakwethusa so yabo ukuthi ngeke welapheke lo munye ke ukhanda ukuthi simile letimile lapha nalapha lo munye uthi la qeleni kwaleli line kumile lenye into nalapha kulenzawo le yakumile lenye into but ke iyasebena 55 leaves igcina ibasithile abantu ikakhulu kuletimila entweni lengazi ukuthi yento umtimba udumbe noma umtimba ube nento leseyingakavami kuba khona emtimbeni wathi omunye umuntu we-comment section ngiyakuzwa Dr. Mnguni uthi asikasho ukuthi iyaqeda wathi njengoba usho njalo usho kahle impela ukuthi iyakwenza kodwa usubalekela ugovernment unomona asikavumeleke yonke into lesiyendawo ifuna besemthethweni asikavumeleke ukuthi singathi yithi abantu kodwa sivumeleke nje ukuthi yithi bese sisasho ukuthi abantu sithi yithi bese sisinabaya abantu Dotela omunye umuntu uzothi neyinduna ke mina mhlambe sekhana however nazikhona abe 55 leagues izongisiza lapho no bese kuba nebuhle begazi okay nangabe nje unendo leyo lefane mapimples induna lokunye uthola ukuthi kuphuma ama blackheads lokunye kuphuma zonke izinto lapho sowudinga ini ke ubuhle begazi imbiza nje leyo clean igazi clean isikhumba yona idila ngesikhumba nje shothi leyo iyo lezo yenza ukuthi umuntu ngaphansi owesifazane kungabe khona phunga phela na uphethe bobuhle begazi ngifuna ukukhuluma ngoba naso ukukhuluma ngelingaphansi sokukhuluma kodwa nje sikhuluma sina uphethe buhle begazi kutawuhloba konke hayi ngiyakuzwa Dotela cha asiconfirm inamba ne-account number ela screenini 102079400965 i-account number Standard Bank ya Dokotela ngiyitelenye ngite futhi Facebook okay bese kuthi inamba kaDokotela 0606 394357 ngitelenye ngite futhi Facebook nangu lokusho okay bantu babuka ivideo uDokotela methi ngitelenye uthi akanaye enye unale kuphela anginayo enye nginalele kuphela oyisonto ngishaka kakhulu abantu abafuna bazi le comment section